Assalamualaikum. Pengambilan sebuah benda, mudah-mudahan dengan izin Allah. Apa yang saya dapatkan itu semua kehendak Allah. Apa yang saya dapatkan itu semua kehendak Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 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 Hilang ya, Lek? Hilang. Kano di tangan sama paling. Coba angkat. Oh no. Apa Pak? Inilah hasil penarian sebuah permata Di desa Lendam Pakem alias Madiopuro. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.